Molweni kuzo zonke izingalo la okufinya khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Sila esikuthulela khona abaculi abazokhipha ke lapha bafowethu. Siyakhumbula ukuthi uSminofu ke lapha wathembisa ke lapha ukuthi kumcimbi ozayo ke lapha okuyimpucuze komaskandi uzoza ke lapha ne-single track entsha ke lapha bafowethu. Siyazi ukuthi ke lapha uke waba nengoma ayidlalayo ke lapha ke ezinkundleni zokuxhumana ethi imali yezimpikha ayidlala abalandeli bayijabulela. Useyikhiphile ke lapha icover yayo ke lapha wengane zakwethu, waphinde wathembisa ke lapha epageni lakho ukuthi khona namhlanje uzoyiletha ke ilink yayo lengoma, waphinde ke wayidlala ke lapha iclip yayo ke lengoma. Bafethu, mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha se-channel. Siyabonga.